Rayon Sport amakuru irimo nuko iri mu biganiro n'umuwinga ukomeye cyane wayihozemo, ngiye kuba details z'uburyo azaza mu kwezi kwa mbere, uburyo abihagaze, ngiye kuba details z'umusore yawa Nenji Maripangu kabisa. Muri iyi minsi ishize havugwa inkuru za Maripangu ngo muri Rayon Sport ngo birakomeye man, ariko yawa Nenji Maripangu gahunda yo kujya muri Rayon Sport irasa nkaho nayihari kabisa. Detail ngiye kubabwira uko bihagaze kabisa muri Rayon Sport kabisa. Yawa Nenji Maripangu kugira ngo abe atajya muri Rayon uko byifashe, ashora birashoboka ko yawa Nenji Maripangu nkuko byazwe mu minsi ishize bahoze abantu bamwe na bamwe babigarukaho, ashobora kutajya muri Rayon. Niyo makuru mfite kabisa, nuko uyu musore kabisa ashobora kujya mu makipe yo hanze kabisa. Ha makipe ari kurangizanya nayo byasojwe kabisa, ariko Rayon Sport kabisa nago yahagaze kabisa, yahise ishaka mu winga ukomeye cyane wa OJERA kabisa. Ngiye kubabwira detail ukuntu zahagaze, ukuntu uyu OJERA agiye kuba yabasha kuza muri RAYON Sport kabisa. Ariko abafana bari Sport, umuntu wese uzika fana Rayon Sport akaba ari kumva aya makuru, ndetse umuntu wese ufana PRFC w'umusportifu mufati video muyikande subscribe, muyifate nka video nibaginewe, muyifate nka video yanyu, muyifate mbese muyifate oseriye, muyikandira subscribe. Buri muntu wese uri kuri video akandi subscribe, urumva ko byaba ari avantage kabisa. Buri wese nakande subscribe kuri video, ubundi mabanukiye muri Rayon Sport yanyu mukundi imeze neza, none iri kushamo n'izindi mbaraga. Mbabwire ya Nenji Maripangu ikigiye gutuma atajya muri Rayon, mbabwire ido nido mbabwire ngo nta bintu byo kujya mu bintu byinshi. Nize ko mwangije kandi subscribe. Abareyo n'abana beza barabyumva neza cyane, reka twigendere Rayon Sport kabisa ukuntu byifashe muri Rayon Sport. Najya babwira ngo umusore Maripangu yawa Nenji Maripangu Theodore, uyu musore akaba agiye kwerekeza muri ekipe ya Jamus kabisa, hariya muri Sudani y'Amajyaruguru kabisa, ekipe itozwa na Kasambungu. Uyu musore yawa Nenji Maripangu bagiye kumuha miliyoni zisaga 30 cyangwa se 30 by'amadolari kabisa, akaba agiye kujya hembwa 2,000 kujya muri Sport. Urumva ko ni ibintu bisa nkaho nabihari rwose. Ibiganiro byararangiye ikisigaye no gusinya yawa Nenji Maripangu kumubona muri Rayon mu mbere bisa nkaho bidahari kabisa. Undi icyo nababwira kuri yawa Nenji kabisa, ubwo ntago kirekani hagize ikintu kandi bwo yajya muri Sport, naho amakuru ahari nayo ngayo. Kuri OJERA rero, OJERA ikipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri hariya mu Misiri kabisa, ekipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri, ariko uyu musore ngo nago ashaka kuba yaguma muri ekipe, ngashaka kuba yatandukana nayo ngageta yerekeza muri Sport. Ngo kugaraka mu Rwanda ekipe yakinira ni Rayon Sport yonyine. Amakuru ahari nuko mu kwezi kwa mbere nagihindutse uyu musore